Sanibonani bafethu. My name is Mnqobi Handsome Khumalo, the coolest part in Durban. Imbaxambili. #ukudasa. Buya lapha mfana, mawusichazela umbaxambili yini lo umbaxambili? Umbaxambili mfethu nami ngawubona sengibona bese kuma poster mfethu uchaza ukuthina ngazi lokho mfethu kodwa abantu bangibiza ngombaxambili. Uyazi umbaxambili? Ngishaya ngapha nangapha. Angisane ndaba ukuthi kozami uchaza ukuthini as long as nje ngibona vele ngishaya ngapha nangapha. Yabona nto. Bafethu ngimthanda nonke bafethu ndaze senginikhumbule bafethu sayimina kumnqobi the coolest part in Durban bodyguard labantu besifazane hitman mfethu bafethu niyazi bafethu baniphethe mina nje niphethe ghost yama-ghost ezinye zezinto ezinye zazo kwagwazwa ngangahlangana nawe ugwaziwe ulimele ngathi mangikubuza wathi ngenxa yokuthi uprotect abantu mhlawumbe uma ungasixoxela usikhumbuze kabanzi ukuthi kwenzakalani bakugwazelana ukuze bazi nalabantu osuku bagadile ekugcineni ukuthi uma engasafundi mhlawumbe ukukuhlekisa ngokuthile kodwa yipho wena impilo yakho ingakanani ingcuphe osuku uyibeka kuyona cause abantu besifazana kakhulu bayitarget kumaphara ngoba abakwazi mhlawumbe ukuyilwela sometimes so wena mawuzo hamba bagadile unciphisa amathuba ukuthi bathathelwe into zabo okuyilokho kugcina ukuxabanisa nabantu olala nabo emgaqweni kwenzakalani kwakusuka apha ekuthenini uzogcina ugwazeka ngiyazi ukuthi awazumtshela ngisho uma wakho lokho uzoqala ukubona nalo bafethu kunengane engizona nazo esebenzisa e-call center ziphuma ebusuku ngo-1 ey'ntathu so manje lezi ngane lezi bethu zu-7 yabo ingane bethu nami engizaziyo bethu so zangicela ngolunye usuku ukuthi ngicela bani kusami ngihlangabeze njalo lapha eKing Shwama yabo so that time ngiphelezela le ngane lezi yabo njalo size ngihlangana namaphara yabo so seyigepele yabo shoot one day shoot ahlule ukuyibamba lamaphara lawo aze kumina athi mfethu awuyeke lamasimba akho bra ukuhambe betbram ukadana labo sisilabo basawenza isikhokho lokho nje John Cena la into yabo lonto bethu sawuze ukubamba abantu inkunzi manje nxa uzonohleza ukwindawo ngowinsimbi wena athi mina hayi bafethu hayi ngoba kunjalo yabo hayi aqhubeka hayi baphinde futhi bangibona futhi hayi babona eshidling hayi lento shothi nenkanya ayizwa lento shothi ayizwa lento le hayi bafethu ngiyakutshela abantu bangibuka ngathi mina ngangirong zabaleka nalezi ngane ngangiyisiza bafethu mina lo muntu lona obagadile sekulimala mina manje and yaziphothana kabuhlungu bafethu lezi ngane lezi seziyangibona bafethu guys zawudane bafethu azingiphanga ngisho ishumi eyangipha imali bethu kuzona bethu bram iyodwa kuthiwa usli yabo lonto yena umuntu owazi ukuthi ayiphu 70 rand sengigwazule bona bephatha ama-iPhone labantu labo ngibatshela ukuthi musangibamba amafoni ebusuku kanje hayi vele sithembe wena mngani wami kanti mina ngini mina bafethu ngukung-fu mhlawumbe ngishaya ukaradi mina bethu bayitshela mhlawumbe mina mhlawumbe ngine-black belt yayibona lonto hayi manje bethu mina bethu bangilimaza bafethu yezwa bafethu bangilimaza nangikholwanga impilo enyama ngese ngitshela ukuthi angeke ngiphinde ngimgade umuntu esifazane but ngokuthi bethu ngizalwa namantombazane ekhaya mina kuphela fanele ukuthi mina ngimdala umuntu esifazane ngamhlonipha lethu angathanda umuntu ehlukumezeka kodwa sisibamba ngihlali nabo so nami as ngingafuna sibamba ehlukumezeke nami ngenza sure ukuthi abanye abantu besifazane ngiyabagada bafethu ngacishe ngashona phinde ngaqhubeka ngabagada futhi after sebengigwazile abantwana babonza yasimiyeke lo mfana lo lo mfana inja ngisazobabamba one by one bafethu ngacishe ngashona ngashonela abantu abanganendaba nami because if abanganendaba nami ngabe bangibheka yabo lona baze bangithola and then mangisiza nga-something sometimes emhlabeni kubuhlungu guys ukuba nendaba nabantu besi guys abanganendaba nawo wena uyitshela ukuthi bayakuthanda bethu mhlawumbe bakuthembile mhlawumbe bakukhonzile kanti ngoba bekukhonzile ngoba bayakuyuza ngoba bayabona ukuthi wena usizo olukhulu ngabe empilweni yabo so bayisondeza kuwena nawe uyisondeze kubona ngokuthini bayivezela uthando lolu lwesikhashana vele bayazi ukuthi kubonana kwakho nabo like babona for 10 seconds then emva kwalokho ngeke uphinde babona ngakusasa so lolu thando like ukupretend umuntu for 10 seconds akusiyo into enzima bafethu ingane zabantu zangipretenda bethu lokho zakuveza ngoba sengilimele ngiyazitshela-ke ngoba ngangihlangana nazo sengilimele hayi mngani wami manje anginalutho yazi ngabe ngiyakupha something enye ngaze ngiyahlwitha nkosi yami u-50 rand xosa ukusho lokho but ngangenziwa i-anger mina ngumuntu ongabahlukumeza abantu angibambe inkunzi angenze into ebhedayo but ngenxa ye-anger yokuthi lo muntu walimalela yena but ihlule ukuthi angicabangela anginikimali ukuthi ngisho nje ama-50-50 uhambe esibhedlela yebo lo nto mfethu bram mfethu and since kwenzeka leya nto leyana angiphindanga ngayibona zehla laphana King Shwama ayisehli khona yazi mfethu
and ezinye zazo angakayiboni kuze kube namhlanje kodwa ngihlezi ngisho ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wethu ngiyazi ukuthi uzongipha amandla ukuthi bese ngivula amehlo ukuthi ngimbone ngisho ukuthi usuyojika ikhona lapha nespa ngithi awu lo namanga ngimncika imbasha ake ngimlimaze uyokhokha ngoba manje bethi imali ngiyayithanda bese wona nje nginabangani bami bazi nje babe ngibone nje bangipho 20 rand 1 rand nawe uma ngibona emgaqweni wethu wazi ukuthi mafuna ngibe umngane wakho ngiphe nje 20 rand mngane wami imali ngiyayithanda ke mina bafethu and wazi ukuthi uma ngiphi imali ngafethu mina ngenza sure ukuthi usafe eThekwini ngoba ngifuna lutho ngumuntu ongisizayo umuntu osiza empilweni yami mina bafethu ngimthathisa kwegolide yena bafethu mina bafethu kuyengelo siyokukhanya indoni yamanzi so wena bafethu uma ufuna ukuthi mina nawe sizwane angincishe imali ngoba ngicishe imali ngiyangizonda nje lapho bafethu ngalimala kanjalo bafethu ngisho uma ngimtshelanga yonke leyo nto leyo yabo lo nto bafethu ngoba ngisaba bafethu nabantu engangibatshela lento wami ngitshela ukuthi wena bafethu ngazolimelela abanye abantu ngobani nanti abani nabo abantu phela musa bethu mina ngobasiza bethu mina ngobona abanendaba nawo ngangakwazi lokho mfethu until lento yenzeka then I found it out ukuthi lento ayisho la bafethu babeqinisile kanti usuku uthembeni mawubagadile phela ngithemba ukuthi nami ngiyiphara amaphara sesiyalalelana samaphara mfethu kodwa mase siqalekile nawo ngempela ingakho umuntu ozoqula ifridge noma i-microwave kubo engithi bona phume nayo acabanga ifridge uwedwa uthatha apha amandla mangaka ngoba bethi masiqalekile bona umqondo yahamba ibuya masubhemile so bavudana bathi fusek ngisho kuthiwa uyiphara wena ngedlale wena thathela kunjalo and bethi into basela bethi ukuthi abathanga ngisho ifone eyodwa bavudana badila nami abantu badlulayo bayabuka bayibukela nje bethi imbayikomo ngiyasho ukuthi hayibo mfethu abantwana omnyama abantu banjani abantu abamnyama mfethu awona umuntu omnyama mfethu mawuli like mohlunyezwa amaphara udana ithulela ibukela ngoba abantu abamnyama bamagwala sabantu abamnyama sibambisene kanonto guys wrong kumele sisizane sabantu abamnyama guys bese wazi ukuthi lelizwe leli bafethu lisikhoze seliqondisa yabona nje bafethu indlela ehlukumezeka ngayo lezi insuku guys ayikho right kufana nangaphansi kwebridge phansi kwebridge lezi insuku guys siyajahwa yezwa mfethu siyashawa mfethu yabo siyahlukumezeka ngenxa yabantu abafike bebamba inkunzi ngaphandle mase bebuye bebalekela lapha ngaphakathi mase kufika amaphoyisa laphana avuthula kwasana athi asibakhiphe yabo lo nto mfethu hayi begoloza mase beyashisa kunabantu abanezingane laphana abanemndeni esebeyitshelela impilweni zabo ukuthi hayi uzohlala laphana ungunaphakade ngoba ikhaya nginalo abayihloniphayo le ndawo leyana so nje bethi umuntu bethi mina uma ufuna ukumqedela le ndawo lana sifanele usuqeda ikusasa lakhe so babuzani bebakhiphe hayi mase bebakhiphile uyobona babuye bethola lento abasuke betshontshile bayithola mase beyabadedela bephinde futhi menze the same thing umuntu ambambe yenza bethi bram mfethu amthetha abuyisa ifoni ayitshontshile ayibuyise emva lokho aphinde amdedele manje wena bethi uzothini-ke lapho-ke mfethu umuntu obamba inkunzi azuthi mina bethi bram uyaboshwa irobhari phela leyo mfethu lento eyenziwayo guys i-wrong shuthi vele kumele kuhlukumezeke thina vele nimkhipheni zine-45 seconds otherwise uma uphele 45 seconds uyaphela ningamkhombanga zofika shise yonke into la mase mbulala ngenduku cabanga lapho lo abantu laba bethi bram izolo ade bebamba la same muntu yes wayikhipha ifoni bamdedela yenziwa every day so guys ngicela nje bafethu kufaka ne-complain ku-metro guys into ukudedela igebengu eyitshontshile lapha phansi kwebridge ngoba ziyabaleka zingene laphana emaskandi akusithina sonke laphana esijonshayo sibamba inkunzi yabo kunabantu abakhulele laphana kunabantu abaney'ngane yes and laphana bese mina kunabantu abayishizilela abanganalutho abathembe yona leya ndawo leyana yabo ebaphilisayo leya ndawo mhlawumbe kunendawo mhlawumbe engcono mhlawumbe yabona mhlawumbe esingahlala kuyona ngabe sonke sihamba sohlala khona phela kuhlala emaplastikini bafethu aconsayo makunetha bethu mona mfethu uthi makunetha bethu awulali uma ngeenyawo kuze kuse ekuseni ngobalekela amaconsi emvula hayi ebunqono sure bafo ngokucabanga kwakho wena ufuna kube mnandi nemgaqweni hayi angifuni kube mnandi bafo kodwa at the same time futhi angifuni ihlukumezeke ngoba mfethu sometimes akusibona bonke abantu abayithathela isinqumo sokuthi mfethu mhlawumbe bezohlala emgaqweni kunabantu bethu abashelwa amakubo yabona nto adlibhika mfethu awa engizebo lo nto bethu so akusibona bonke abantu abathandayo kuba amaphara kunabantu bethu abahlala la emgaqweni bram lapha ngaphansi kwebridge akabhemi unga akabhemi lutho uyibhemela iluzi kuphela ukubuza ke bafu
ubani umuntu osile ekhanda ongasuka kubo ngenxa yagwaye akekho bram ingoba isimo suke simphoqa so abantu they don't want to understand ukuthi akusibona bonke abantu abakhethile ukuthi bezohlala emgaqweni phela futhi kube iphara bram is not a choice, it's not a career. Awusho ukuthi mase ngimdala ngifuna kube iphara ngiyenzemo lona mfethu mase ngimdala ngifuna ukuhlala emgaqweni mfethu izimo ubhekana nazo empilweni nawe njengomuntu with bram mfethu mfethu ngabe i-career mfethu kube iphara mfethu mona mfethu lokho kumnandi mfethu bram kube iphara mfethu mina ngibuka nje mfethu mona mfethu ngisakhula mfethu yenza mfethu bram ngiwazondana amaphara wapha nami uma ngihamba nemoto yamahla msegethweni ngize ngivala iwindi yabo mazocela imali ngathuka isimanga nami sengiyiphara nami sengiyiphara njalo mfethu ngalibe lokuyigoqa time sek mina ngengingcole mina ngengingcole mina ngizogeza uzogeza kodwa ngoba zokushintsha ungasanazo ube libe kuyitshontsha kancane uyidayisa ayibuza uma ngathi hey siphi lesikinda kuthengela zona ngisibole kumngane wami ibele kuthengela lona ngibole kumngane wami avale kuthengele ningubo athi yabona ingubo zakho seziyashota qala ke lapho ukusola ukuthi usuyabhema ama-drugs so nje bethi bram bethu emhlabeni bethi bram bethu awukhethi bethi kuba iphara ensabona lona sambe kusuke kuyinkinga zomhlaba mina ngeke nje mina ngaflopha-ke mina ekhaya into ebengayithola bona that's why kuthiwa mina inganyama mina bethi ayikho into engenziwanga ekhaya ukuze ngizoba nice ngale ndlela lokuthi bethu even if umzali amaze ngimtshela ukuthi ngicela ngikhiphele imali ukuthi nge-rehab ngeke ayenze loo nto usewaspenda more than angazi bani 600,000 ukuthi angisize ukuthi ngiyeke ama-drugs but mina ngiphinde ngiqalele phansi angimblame mfethu engijabo loo nto vele nami ngaleso sikhathi ngangisayithanda uba ngisasanda ukuyiqalisa mnandi yayibona loo nto mfethu ngingakayitsheli nami inhlizweni yami ukuthi sengifuna ukuyiyeka yayibona loo nto la esengiyitshele khona mina ukuthi sengifuna ukuyiyeka ila isephelelwa amandla khona engasafuni khona so indaba yami yama-drugs asayingeni and ithemba bafethu guys kunzima ukulibuyisa kumzali especially uma uyingane yomfana yokuqala neyokugcina kini kunzima so abanye abantu then beblame abazali bathi uma uyangihlukumeza angusekuhlukumeza abazali ithina siyohluklela imithetho yabazali yayibona lona abazali bethu bayasithanda fethu yabona mina yabo mina uma uzasuka kwakhe izolo waza la emgaqweni ezongibheka ngoba ade angigcini just ukuthi a-check-e nje ukuthi ngisaphila yini khombisa ukuthi uyangithanda uma ukuliphi iphara ngabe then kusuke nje umuntu le bezela bezombheka engashonile bambala abazali abangenza loo nto but uma unengqondo uzocabanga ukuthi it's because bayangithanda yayibona loo nto iqiniso lithi emgaqweni usuku nosuku kushona abantu professor shonisa kuyintuthwane professor yeah unento eyenzakalayo bethi la yabona loo nto bethi yabona kunesidakamizwa esifikile bram yezo TikTok Christian bram yabona lento bethi abantu bayibhema beyijove ayilalisani uhamba kuze kusekuseni uvuvuka inyawo umila ilonda igazi lenza ukuthi lishwabane makubanda nje bram then ukodole kakhulu mfethu phela kusinotho ongasazi bram leyanto akusiyo into okubhenya umuntu leyanto lana bram mfethu umuthi okujova amahashi makumele bethi bram mfethu ayo-race ngoba leyanto inika nomfutho inika energy yes so leyanto bram mfethu bekumuthi okujova amahashi ukuthi gijime ngempela bethi makuyo-race awucabanga ngempethu into enika ihashi into engaka wena umuntu izokwenzani bram akudlali ngona 5 days qala something called ingqondo brain damage as a bram mfethu short memory problem ngichazela ngesiZulu i-brain damage bafethu ukufa kwengqondo yeza bethi bram mfethu i-short memory problem ilento ukuthi i-black glass le yabona loo nto mfethu ubheka iglass naye njalo ibambe ngesandla yeza bethi bram mfethu i-black glass le bram ukhohlwa mfethu yinto mfethu eyenzeke mfethu bram mfethu izolo ukhumbula into eyenzeka ngo-1986 ngobani mfethu bram mfethu ihambisana ngengqondo yikho usidimo ekafika la wagcina engasakhumbuli ukuthi adela ngobani iyahlanyisana
mfethu akulona i-drug and rights lento and ngiyafisa ukuthi mfethu ngathi ngaba khona mfethu indlela esingasizwa ngayo ukuthi lena drug lena siliyeke ngoba ngiyafisa ukuthi nabalandeli bengisize nkosi yami ukuthi ngiyeke lezi zinto lezi bengisize nje besisupport nkosi yami lento iqhubekele phambili nkosi yami bemsponsorisha uprofessor ukuthi asisize ngoba asilutho ngaphandle kwakho professor yazi professor mfethu wena bafowami wena kuphela umuntu ngathini wena kuphela umuntu onekhe nathi ngoba ngisho sibona emgaqweni makubanda like masigodolo yakwazi ukusiqinisa usize usisupport abantu abaningi banengqondo yokuthi mawumnika umuntu imali usukuthi ayobhema cha umuntu mamncisha imali usukuthi akabambe inkunzi ngobani imali mayinganayo uzoyenza njani ucabanga ukubamba inkunzi yebo lonto kodwa mayinayo sabantu siyalamba vele uzobhema vele yebo lonto bethu kodwa umuntu naye uyalamba kumele akuthenga ukudla yabo so abantu bethu Bramford becabange izinto engekho right so uprofessor bethu yasiza kakhulu bafunqa mama and ngiyafisa bafuna ukuthi abantu beqhubeke besponsorishe mfethu besisize bafuna ngezinto eziningi ingubo asinazo bethu Bramford ngizongimbatha la emgaqweni mfethu kuyabanda kulezi insuku mfethu cathulo mfethu zidabukile cathulo zethu mfethu sigqoka izinto ezinodaka mfethu siyagodola mfethu abanye bese babulawa amakhazi babulawa ama-TB babulawa ingculazi yabo lonto mfethu umuntu bethu mwana mfethu uthi besangaphila kodwa ngenxa yamakhaza mfethu ashona sonto nesonto bese liyashona lana emgaqweni ngenxa ukuthi bethu Bramford abantu abayithola imfudumalo right lethu abafica sebosa mfethu umlilo ngiyabo benzela ukuthi ufudumale umzimba because into ethi uChristian mfethu uma uhlala endaweni ebandayo negazi liyafreeza yabo uhlala endaweni ebandayo kuze wasekuseni uyaqina yabo so mfethu bengicela nje bese abalandeli besisize mfethu yabo lonto mfethu bekwazi ukuthi besisize bethu Bram ngo blanket hayi besisize ukuthi iqhubekele phambili siba maphara cha but just sinathi sikwazi ukuthi sifudumala hayi ngoba besiqhubekise ukuthi sihlale emgaqweni ubukade usachaza ngeTIC lento engishoyo iTIC bafethu crystal meth yena bafethu TikTok yabo le nto bafethu hawu ngimtshela bafethu lena bethi is the god of the drugs bafethu yabo le nto uma ukuthi awayibhemi ungabe sayibhema ibhenye usisabahla belunga ama rights ama fresh avithidisana ngoba usibhemile zani uyibona ngathi isinqadi kanti hayi usinayi ngitsebona into bethu Bram le nto udoti Tswana basema call center laba basebenza abangalali ngiyabonga Bram iTikTok bafethu ayikho right ibhenye usisabahla aba fresh ama rights kodwa into enkinga yazini iyahlanyisana and ukuhlanyiswa iyona akulapheki yazi ngobani akufani nje ukuhlanyiswa umuntu wakini umuntu wakini ozikenyangeni ngisabona lonto bethu bekusiza ukuthi bethu uye ukuhlanya lento le Bram bethu usukuhlanyiswa bethu Bram i-drug uzoyapha uyenyangeni ukusiza ukuthi Bram uye ukuhlanya yini enza umuntu egcine sehlanya yazi mina ngaze ngacabanga ukuthi mhlambe kukhathala ingqondo damo lokhu ungalali insuku because bahlala 7 days i-brain damage nje into engade ngisho nje brain damage Bram awu brain damage Bram bethu inkinga sikhothi nam professor bethu Bram ngeke ngitsho ngalala 7 days hey awuhlali phansi uma one way yazi mina bethu Bram bethu lento ngiqala kuyibhema ngihamba ngaye point ingqondo yami itshela ukuthi nje kunemali lapha nolwandle ezoyicosha ngitsebona le Bram bethu wena ningikwenze kube sidimdim nje bethu hey unemali lapha ne-point futhi ngizoyicosha ngitsebona ebusuku yeke Bram bethu mhlawumbe ngoba ngo 8 ngihamba ngafika epoint ngifike epoint Bram bethu ngihamba ngolwandle ngitsebona hamba ngiqalaza phansi Bram ngasuka la ngase South Beach yeza Bram ngase McDonald yezo ngaze ngafika le ngase Milky Lane yeza Bram ngihamba ehlabathini phinde ngabuya futhi yeza Bram ngaphinde ngabona ukuthi khomani la ngaphuma ngoba khona ethi ayi yazi le mali le ngeke ikhona le mali lena mfethu uthi ukubhayiza wena hawu ngabuyela ngafika eMoses Mabhida Bram yeza mfethu Bram hamba ehlabathini solwandle angithola ngisho ishumi Bram ngaphuma yeza mfethu inyawo nje thu yazizwa ukuthi ziyafutha yeza awubunendaba ngoba Bram usuke mfethu Bram mfethu angazuke mfethu Bram angazuke yini usuke isilwane lapha mfethu ngekho umuntu ongangalala for 4 days or 5 days yazi ethi masidamuke egazini professor nende kuthiwa shut down ngiyabamba kanje amanzi yes ngithi ngiyaphuza yes then ngizumeke switch ngilala ngize ngivuka after 2 days or after 3 days ya ukhona umfana lo kwafika la senza na episode lo waqamba manga wathi uyo wafundisa
ozakwe ukurap wathi wafundisa oDanken ukurap wema yazi ungitshela ukuthi wayeseno 7 days angalali so wafikelwa i-shutdown akakwazanga ukufika la walala uzophapha after 2 days engazi nokuthi ulwesingaki yini kwenzeka njalo ngeprogram mina ngazi umphakathi yobona nenithi sisenkingeni and isenkingeni hayi encane mfethu hayi encane ngoba abantu abafaka lama drugs la mfethu iwona lama abona nibheka ama-Nigeria nibheka ama-Nigeria ama-drugs mfethu aqhamuka ePakistan uhlamvu mfethu mfethu le-heroin lusePakistan mfethu and then mfethu benze ePakistan mfethu mase behambisa kephi behambisa eNigeria yes iNigeria yona ikwazi ino-connection ukuthi ufake la eSouth Africa ama-drugs aqhamuka ePakistan yiki iPakistan elinyanya nje iphara yebo mfethu and Pakistan yolibona le-permit drug i-heroin mfethu heroin leaf mfethu uhlamvu opium mfethu uhlamvu la mfethu Pakistan mfethu anenhliziyo ezimbi kahlahla iwabulala lesizwe ngoba enezitoro nje indawo ngiyabonga ke bra wami iwona phela ngithi phela aqala sithesha kamnandi ngoba nebona ukuthi vele phela bram mase sekufa ucabanga amaphara mangakanani emhlaba wonke yabona lonto and awubuka ukuthi ngesonto manga ngamaphara ashonayo and lento abantu bayibuka bethatha kancane ngesonto bram eMaskandi amaphara mhlawumbe ashonayo mhlawumbe awu6 yabo afisa kuyintuthwane yebo bethu umuntu ade right ngayizolo yebo bram bethu sesekuseni seqinile yes umuntu ade right ngayizolo sesekuseni usephuma igazi ngamakhala siyashona and abantu basemakuba abayitholi lezi dumbu abazitholi ngoba ugovernment wethu enze njani wethu bram bethu ayihlalisa isikhashana esincane senze njani wethu bram bethu mase ihambe ilahla yabona mase yayingcwaba ngalendlela bayingcwaba ngayo bram ayikho into ebuhlungu njengokuthi bram bethu kushone umuntu and kini bengazi bram ngoba leso sidumbu leso asukuthola ukuthula nabantu bakini abakuthola ukuthula soluthi akubalekile ukuthi bethu mawushona bethu abantu bakini kumele bazi because kumele bekufuna beze bekuthole ngoba bethu ngeke bekuthole ukuphumula empilweni yabo bram isidumbu somuntu bram bethu akusiyonto yokudlala bram bethu nento ekuthiwa umoya yabo umoya bram bethu awekho amandla onganawo ngoba umoya bram bethu uzongena enganini yakho yala ekhaya ingane yakho iyohluphisa exactly njengalo muntu lokuthiwa ushonile ngokuthini bethu bram bethu ayinixaki ngaye kunabantu abahamba u25 years mfethu emakubo mfethu ngibuze ngiphendula ukuthi imake umndeni wabo mfethu like awusayixaki ngokuthi uzobheka nje ukuthi ingane yabe isaphila ngobani ngikuthi ungazonda ingane yakho ungunaphakade nxa uthi i-TV namethu ayibalekile ukudlula impilo yomuntu TV mfethu sangahamba uyithenga esitolo kodwa impilo yomuntu bethu iyodwa mfethu umuntu umewafa mfethu kuyaphela ngaye yabo lonto i-TV mfethu mina ngayithenga ibo 4 ibo 5 ibo 6 kodwa umuntu bra mfethu mawukhahlela amathambo bethi mashile umuntu akanazi impilo ezuthu so ngiyangithanda bethu sathi abantu beyithanda ingane zabo because sometimes abanye bethu bra mfethu sidinga i-support yabazali because abazali bethu abasasithembi mfethu ngoba sibe like sesibahlukumeze kakhulu yabo lonto so bra ukuba ne-support yomzali bra lokho kubaluleke kakhulu so lethu have kubalulekile bra ukuthi mfethu ungasilahli umndeni yethu vele sihlukile wezwa ngoba lento ivele ePakistan ngoba mina ngaze ngayithola ngeze ngayithola ko-Google lento le mina professor ngifundile phela mina nje yami mina ngumaster ke mina nje that's why they call me the coolest power in Durban because I'm a power and I'm cool you know as ngishisa ngesami ukuthi nje bro I'm the professional English speaker and like bro I think I'm captain wa Metrizol uthi hey my son why are you a para you know what when you stop smoking hunga you must come here I'm going to give you a job I'm serious uthi yeah tomorrow stop hunga and come to me you tell me no captain to stop hunger is not easy like that uthi no my son you don't deserve to stay in the street like this you can even speak English better than me but me I'm an Indian but you are a Zulu you tell me yeah my boss it's because I'm an educated black man you know I know sometimes you'll think that only English or Indians that can speak English bro black people are so matured but they cannot express their maturedness because abakwazi ukuyiveza ngoba bafihliwe engizebona lonto bethu amaphara ahlakaniphile amaphara afundile bram sihleli nodokotela lapha phansi kwebridge sihleli nonesi sihleli bram bethu nama engineers sihleli nazo zonke inhlobo zabantu and if I can tell you guys bafethu
many things I'm still gonna tell you bafethu ukuthi kunabantu bethi Bramfethu abaphuma bethi ngisho ko-England as a Bramfethu kunabantu abaphuma ko-Australia yabo that's a story for another day. I'm still gonna tell you all of that bafethu ungalithathi kancane iparable bona cha azisho ukuthini leyo isho ukufa kwesizwe mfethu mayukuthi kunodokotela kuleyo nto isho ukufa kwesizwe le mfethu Bramfethu umuntu bethi Bramfethu yo mfethu umuntu one wisdom one authority on seniority yokuthi bethi Brami to know the difference kunzima Bramfethu ungameyelela kanjalo Bram kunamaphara awuxathi ubona lo sekuphelile ngaye kodwa bra into ayikhipha la emlomeni wakhe mfethu uyazi ukuthi lo muntu lona mfethu ufika ukude ngempilo ukuthi abanye bethi siyayekelelanga ngoba phela mfethu suke sitshe nawe ukuthi ngesaphinde uyeke iwonga inamandla wonga hayi kancane dethi akuthiwa intombi engaliwa inomona inkinga yayo mfethu yabo ufuna ubhekane nayo ifuna nje ubhekane nayo yodwa ngoba yazi indaba mona intombi Bramfethu awu simoshela isikhathi ngcono mayibhema naye le ntombazane le yabona nto kuba ngcono mayibhema kodwa intombazane engabhemi Bramfethu ngeke kube nesikhathi sayo hayibo yibo intombazane engamelana ukuthi bethi Bramfethu ingenziwi inzipho ingalukwe ekhanda hayibo wayena le ntombazane uyitshontshela kwayona le ntombazane leyo ngoba nje ngeke phela uqaleke bethi Bramfethu i-iPhone zumbula la iPhone leyo mashenayo hayibo ngingizwe mina ukuthi hayibo wema khona umuntu usho mama engangathana naye ayi professor nje ayami bona umuntu leya unesi professor la muntu la ndlela ikhelesi ngayo wayena ungishiya eflatini ama laptop akhe bethi ayihamba nawo emsebenzini uvela usugaxele ya ngathi ngixaxele no uqale phansi nidibana kanjani shithi bethi Bramfethu sister bethi Bramfethu yabo inokungibona bethi beach because like ngangiphandla lapha ebeach point yabona into bethi ayi bethi mayibona lapha ebeach bethi point bethi Bramfethu yabo shithi bethi hlezi bethi mangithethe ngigadela imoto yayo ngisilele yona ngithi yabona into bethi Bramfethu hayi bethi ihambe bethi Bramfethu iyojoka ngithi yabona lonto ingishela nokhiya imoto yazi Bram ngiyiphara njalo lapho mfethu yabona ukheleza yibo mfethu ngisuku bethi Bramfethu angazi nje bethi mfethu yabo shithi le hlezi ngibuka mfethu ithi mfethu mntana ngicela ithi baba ngicela athi hey ukuyibona umuhle kanjani ngithi mina ma ngathi muhle nje uthi ayongangibiza ngoma wakho ngiyena ngima wakho ngithi mina hayo mfethu ngithi ngexolisa sister uyibona right kanjani ngithi mina hey mangangi right ngensuku zami ngisawumshaya wesingo mayibona into bethi ngisashaya futhi mama sana sami bethu ngisadlala ngisho ibhoni mangiqhamuka ukuthi hoy mana ngu-handsome hayi manje sengaphenduka iferanje uthi yazi ngisangashintsha wena kushuda into encane nje mfethu udinga umuntu ozokunaka uhlezi la athi mina ngihlezi ngila but alright ngicela kusasiphathele into zokugqoka ngizabona it's alright ayinkinga angiphathele into zokugqoka athi ngami ngiyogeza emashaweni angigeze emashaweni ngithi yabona into bethu uba uboy Bram akathini emva kwalokho akajoganga ngalolo suku lolo Bramfethu yezo wathi siye eMcDonald's ufuna ukuthenga into yokudla the professor wethu ngiqala kwenzeka nani empilweni yami mfethu Bram ngiyabona uma nkosi yami nani nkosi yami izulu elincane phela mina ke Bram ngiyabeza ngixegile mina ke mfethu ngeke ngibona umuntu right uhamba ngejeep Bramfethu Felo mshimani. Hoyibo umama omdala labo with Bramfethu ufuze singakanani mfethu. Lo namanga lo. Hayi ngifuna uMcDonald mfethu Bram. Abantu bayasibona bebonela nje ukuthi Bram umama nengane. Yabona into Bram ngathi abazi ukuthi ayingeke ngathi khonto enzaka nayo la. Akangitshela ukuthi uyangithanda yabona Bramfethu. Kodwa ngezenzo izinto azenzayo ngiyabamba nami phela ngumuntu nginengqondo. Ngeke lo mama lo ngathi khona umshombe afuna ukubenza. Angithengela ukudla yonke leyo nto le yazi masethini ongitshela ulalaphi ngithi mina mama ngilala la emgaqweni sometimes ngale shelter kodwa mangitholile imali shelter ngithi yabona loo nto mfethu athi mangitholakala lapho ngithi mama ngibuza ngitholakala lapho hlezi nje ngifica la yabona athi ngithanda ukuhlala emgaqweni yabona ukuhlala emgaqweni angithandi mina ngihlala ngedwa mina yabona nto ngingenzami ngihlala eJozi awufuna ukuhlala nami ngihlala nawe manje mama uyangithemba yini mina bethu athi ngiyakuthemba hayibo ngiyakuthemba kahle ngiyakuthemba angicela ukukhombisa kwami la ngihlala khona samba
Bram kune-flat ekuthiwa isemalboro la e-South Beach Yeah. elihleni bethu Professor engathi mangingena Bram bethu wathi hayi la uzohlala khona-ke la ngithi yabona nto bethu mina mangingekho ngisemsebenzini ngiyasala uyaklina ngithi yabona nto bethu yenza yonke into yabo ngiyashiyela ekuseni imali yokubhema yabo ube right yabo hayi mina mnqoba wakho malo-ke bethu ngoba hhayi bethu Bram ngusinawana kankosi ngibe ngivula ifridge ema ngithi ngicela ama-atromel kugcwele ngithi awuma bethu yabona hawu la nginqamuka Bram ngibe ngenza u-4 slice lapha ngithosa amaqanda ngithi juice ngithi yabona Bram bethu ngibe ngithi time salinde bethu Bram bethu uthi amaqanda ngiwathosa ngishaya itiyi ngithi yabona Bram bethu ngilinde ngetiyi uthi amaqanda avuthwe ngithi yabona amaqanda bethu sekuvuthiwe ngishaya ijuice ngithi yabona nto Bram bethu ngishaya urich Bram bethu yezo ngizovala nge-atromel abuye ntambama heza wethu phela nami sanxakile seningaqhawulana senxakile phela uthi phela nami phela ngizolala lapha phela mina noma i-room phela nombhede phela iyodwa phela wethu yabona ngizolala lapha mina wethu ayi ngihlale dining room ngiyibukisa i-TV Bram wethu yabona nto Bram wethu usefikile ngiyibukisa i-TV qhamuke egqoke igown heza wethu akushile izinqozi didi shana ngekiwu Bram athi indaba ukhatheleni ngithi mina ngikhathele ngithi yabona athosa la hamba ulala ngithi kephi athi hamba ulala embhedeni angilale bethu ngithi yabona nto bethu ngibhekele yezo acishe-ke endlini cishe sikamereni lesi angene engubeni Professor lapho athi ngayigcina Professor bethu Bram bethu inyehe bethu ngigcina engeza ngesandla bese sigijima la bethu sifudumela awu same time then bethu Bram bethu then uJakobe umuntu omdala then uJakobe ethi awubayede akabona ukuthi hayi uma abantu bethu Bram bethu uyibhekile mina Bram lento ekuthiwa amarovonono Bram bethu Bram Professor ngamdakaza kanye yena Bram bethu ngamsendebula kanye sendebula Bram sasa wangishiya nokhiye wangishiya imali ngo-200 wangicela ungahambi uzohlala nami manje yonke into konto ifunayo ungitshele konto eshuda ungifonele Professor ayingigqilaza la mama yana ngiyokansi bethu Bram bethu Bram engafuni ngiye ndawo ukuthi nami engafuni ngiye ndawo uma kuyilunch usuyisiqila hayibo ngisengisigqila ngase ngisacenga ingaka Bram bethu lapho isidudla then afuna ukugibela phezulu kwami ngiyisidudla ngiphinde uyiqathe elincane Bram bethu hayibo ehlanye mama bathi ngengane encane bethu Bram bethu futhi namhlanje ngingahlala kama 4 months yebo Bram bethu ngenyanga e6 yabo wathola transfer yabo wathi usebenzele eJozi yabo wangitshela ukuthi uyahamba bethu Bram next month ngithi yabona ukuthi usebenzele eGoli lapho ngisengibhampani kwamaphara ngihlala eflatini bese ngiclean bethu ngimuhle eDzongbraza bese ngibhampani Bram bethu engiyabuka ukuthi awemafethu ngiqala kwanza ngiphilele impilo esemgaqweni awemafethu bethu awudana bethu enze njani bethu amoko kunenshelter lapha kuStenga Street ngikhokhela bethu Bram bethu inyanga yonke bethu Bram 35 rand bethu Bram bethu 35 rand le ngoma inogesi ngizabona ngithola nedina manzi ayashisa yonke into khona ne-TV yabo ifana nje njenge-launch yabo ngikhokhela kuyona inyanga yonke wathi wangishiya nemali yango 3800 yaza Bram bethu ngijonga ngishange sinqande singakanani ndoda phambi kwabantu ndoda akasanendaba ndodomfethu ndoda njengoba ngimamba ngesandla mhlawumbe i-hour ndodomfethu ngishange ihagi vele mhlawumbe i-hour phela manje nami sengifuna phela ukusuka phela mfethu ngithi yabona nto bethu ngiyambona ukuthi nje bethu mfethu ubambi legend mfethu Bram bethu ngibamba bethu Bram bethu ngibamba ngiqinisa mfethu yangisondeza bethu kuyinyehe mfethu yena lo mama lona ngibamba izinqa mfethu uthi hamba bakhulesa azohlala mina inkinga mamazi hayi Bram bethu wahamba kanjalo-ke bethu angiphindanga ngambona mfethu and namhlanje ngiyamkhumbula mfethu uma ngaphinde ngimbone Bram bethu ngaphinde ngimkhombisa mhlawumbe ukubone la ko-TV for sure kwasho senalo ibhebeza lakho sengiyabona ukuthi umama indaba ebathanda kanje oBenson ngiyabona nto bethu ngoba nazi indaba Bram omama bethu abakhulile bethu ababatholi abantu aba-right ngithi abantu Bram bethu kanti bathole imdadava efana kanti umfana omncane igazi lisashisa bethu Bram bethu ngithi yabona so nje mina Bram umama okhulile esikotheni nami bethu ngithi uyangibona la emgaqweni angaxeki yezwa bethu angangisabi futhi uma nami angixeki ngithi yabona ungashawa amahloni sisi wami ungashawa yini
biza nje umnqobi Khumalo mina sengizokuphendula yonke into ufuna kwenzela na baby I'm gonna do it Udayisa phela lokho wethu. hayi mofuna ukuthi ngikwenzela ama-chores asendlini ngiclean ngipheke ngizokwenza umsebenzi wakho garden boy Ngibuza ukhuluma ngamarovonono unawo. Phethe amarovonono ngawafaka ejele Bramfethu marovonono Bramfethu ayinkinga marovonono professor mfethu Kuthiwa ayasilimaza nje isithelo kumuntu wesimanga. hayi Thina ngasakwazi ukubamba umchamo. hayi yamanga lawo yazi amarovonono Bramfethu afika kulezi ndawo lezi No, awubachaze thina amarovonono ngoba bawazi uhloniphise kodwa. Alright. Amarovonono lunch bar. Yabona mfethu. Yeah. I-lunch bar na with Bramfethu uchocolate. Ngiyenhlezi ngibona. Ithi lunch bar. Ngicabanga uchocolate ngiyawazi ukuthi i-lunch bar ukuthi imi kanjani. Yeah. I-lunch bar imi kanjeyani njenge-lunch bar. Nami ngeke umsendebula wami umnjenge lunch bar. Yabona lonto mfethu. Mangako wafakile. Ngafaka mina into engimemezelele ngoba indayike emthethweni yabo. Yeah. Ngoba manje umuntu oshadile with Bramfethu wena ufaka 3 engisabona into bethu. Yeah. Kodwa iboshwa ngeke zifaka too much engisabona. Khona abantu 18, khona abantu 20. Yabona into phela lento with Bramfethu ayike emthethweni. Yabo kodwa abantu bethu bayayifaka. Twaqala khona nje odwejele. Iboshwe ezayiphuma nayo. And with Bram yabona wethu ngisho kuthiwa with Bramfethu usise dayebona osekhathazile osaziyo ukuthi nje hayi lo ayisekho indaba yakhe hayi laphana uyisholo yena mfethu laphana uyisholo yena ngoba manje yazini ugcine seyisidina njengempukane with Bramfethu ubona impukane mayilandela with Bram lo mfethu ugcine ususho wena hayi sisabantu imaphela ngicabanga umuntu bethu encenga ngicabanga iphara bethu ibrekisa bethu rich esisamo kahle phela awumancane yabo ibrazo ke nawe bona ukuthi ibrazo umalume nawe yabona lo bethu uyazi Bram uphethe rich uchize Bramfethu uzele into ekuthiwa bethu izulu burger Bram ngishiza izulu burger ayibona lutho Bram Panarotis Bramfethu ipizza yase Mexico yabo Bramfethu inkinga ukuthi umuntu mewayizwa le nto leyana mase kumele aqhubeke nomuntu onganayo ngidana mbhora ayibona lonto uyambhora ngoba manje bethu le nto with Bram ngoba i-lunch bar ifika la ngafiki khona with Bram la ifika khona with Bramfethu into eqondile ngiyabona lonto ngoba kuthiwa uyamaqhubu iyahudla phela lapha kufaka with Bram isixubu oh nafaka lesixubu khona bayabafaka amagalantiya ama-pellets lawa with Bramfethu esibhamu samathoyisi awekho right ayabhibhisa with Bramilo yazi ngobani ngoba Bramfethu athambe kakhulu and ukhala wakhona with Bramfethu iwona lo wenza ukuthi ibhibhi into yakho isixubho Bram siqinile sirapha vethu sirapha senze sibe fine professor uyayisholo wena Bram ungangifaka ntwana amarovonono awu gaxa ntwana yami ingantwana yami ngeke abafazi babantu ngentwana bazobe ukulandela ngeke with Bramfethu umuntu afike nango-6 ekuseni kumele emsebenzini athi ngeke ngicela before emsebenzini manje Nkosi yami into ya-1 hayi bo singemsebenzini nje uthi yangena etekisini qavune with Bram ibhluk athi ngeke mina ngeke ngikwazi bethu uhambe bethu manje bethu Bram professor yabo laphayana with Bramfethu usuke uyinkosi into eyinkinga ukuthi umuntu mawumshela engitsebo lonto ngeke vele phela bezana kuqoma yabo kodwa into engiyaziyo mayeke wakuzwa wo uthi ngene bitshela kanjani hayibo lapha ngidamo ngisho utshwala lapha mawudakiwe hayibo hayi ngoba kubuhlungu professor hayi ngoba kubuhlungu with Bramfethu yezwa professor ngithi Bram sachame kanye lapho usutshetshe ka7-8 and phela iwongi kwenza ungasheshi ufike vuthondana Bram i-hour phela amarovonono ngaphezulu phela mina i-hour phela mina ngi-brow terminator phela mina ngihlezi ngimatshela nje kukhona kodwa umuntu othi kuyabheda wonke umuntu athi uyivumile ngaphansi kwengubo hayibo yabona abantu abakhuluma kakhulu ngeBramfethu bona abantu abangazi lutho ngiyabona lo Bramfethu kodwa Bram umuntu isikhothini wami oyaziyo lento le ngiyumbono mzwise khona uzobona ukuthi uyayazi yabona lonto umuntu lokumphikisa ukuthi akayazi lento akayazi mzwise phela mnika ithuba lokuthi with Bramfethu aprovele ukuthi lento le
Yayivangqaza. Manje ukubusa wakugcina lapho ukubusa emgaqweni. Hey mfethu Bram mfethu lapho ngimkhumbuleni mfethu baby mfethu ngimosa mfethu baby na mfethu. Yazi ngisho nje bethi khona nje singangambona bethu egqoke ingubo yonesi unenswebi yakhe. Ngingagijima ngaya kuyena mfethu. Thawe mana mfethu sleep right mamas. Ngibuka. Wathi ngijwayela kabe ne. Wadangala. Wathi ngixolisa sister ngixolisa mntama. Yabona mfethu esanda ukuhamba mfethu. Bengithi bathi ngibona ugqoke ingubo zonesi mfethu lena ngiyabona mfethu obuhlungu mfethu. Mfethu yabona lapho sengibuyela nasemgaqweni ngingqola. Phela ngiyigqoke phela ingubo phela beBram bese senginazo phela emgaqweni. Ngoba bezintshontshe phela ngibuqu ngidayise zonke phela mfethu. Mfethu nalabo bengibabhambe. Mhlawumbe wafu wayikhandelela enye iphara le. Ageji ngoba indaba lamuntu la uyi-private Bram. Yini le nto le? U-private umuntu othanda ucansi, addicted to ucansi, akabhema ngaphuzi. Hey. Thanda umsendebula nje kuphela. Ayi. Wathi uthole wena. Mina Bram ngimshapa iBram uthi athi ima ncane ngithi hayi kahle bona. Ngasaqala idede igazi. Athi ngeke phela ngeke mina sengikhathele. Usukhathele? Alright ngiyakuyeka ke. Okay, wozani? Yeah. Ngizobuyela emgaqweni. Ngibambe ngakho. Umfethu mina ngizobuyela emgaqweni. Ngihambe ke mina straight ke mina beBram bethu. Ha, khona omunye ke Bram bethu ngizokutshela nangaye lo beBram bethu. Khona omunye ke sikuthi nami uqonqa. Yazi Bram bethu. Mina manje la yaqonqa nje usise kakhulu yaqonqa la beBram bethu. Ngizabo ukunqola la beBram bethu. Yazi inkinga yakhe. Inkinga yakhe beBram bethu ukuthi beBram bethu hey. Asifuni beBram bethu mawethu. Ngizabona beBram bethu. Ufuna beBram awufuna bawu2. Usikhotheni wako ugogo beBram bethu omdala beBram bethu. Gogo omdala beBram bethu. Ngitshela wena beBram. Ngidibana kanjani? Hey phela bethu Bram bethu yabona Bram eSouth Beach. Yeah. Yenzeke imangaliso weBram. Yabona Bram eSouth Beach. Namhlanje ngiyocutha khona. Bethu ebusuku. Ubhaka ifortune nje Bram noma ubhake beBram bethu Land Rover. Ilabantu abanezimali Bram benza lezo zinto lezo ukuthi Bram. Umama omdala Bram uthi Bram uyabona ukuthi washone nomnyeni wakhe ngo1792. Yabona asayazi lento le. Uma ufika lapha beBram bethu yibo into yakho ni right. Bram khombisa nje ukuthi nje ayigcina. Yena Bram bethu. Injini sawaphendula amasondo. Hayi bo Bram yibo yenza amakakaramba sikuthini wena. Wena Bram bethu. Ukudla kubantu abadala kutshela. Baqinisile. Engane nakukho ukudla. Ngoba abantu abadala Bram. Siyakhala isizwe. Yazi indaba abantu abadala Bram bethu ukudla kudliwa kakhulu ngizabona Bram bethu. Ngoba ukudla abantu abadala bethu Bram phela akukho kuhle ngizabona Bram bethu. Manje bethi ngoba ungekho mnandi ngeke udla nentembi Bram bethu ngizabo ushiye bethu Bram bethu ukudla bethu. Ngeke Bram ungitshela wena ngoba then Bram bethu uyodlana no ice cream usu expire. Uyeke Atromel bethu Bram bethu lana bethu Bram. Kodwa phela manje laba bagabe ngecontainer. Kodwa mase uyafika into ukudla okucontainiwe hayi yabheka bese kuthi ngapha endulo ukudla khona endulo la usule kanje umlomo udinga ithishu manje anoma ngesandla anoma uyabona ithishu ukuthi kude kakhulu mfana mncane ngidana isule ngesandla straight mfana hayi akutshela mfana and akayidonsisi ukuthi ungena nje endlini bethi hawe ma elokho zensusile uhlala lapho ekhoneni lesitulo yebo lonto beBram yabona laba ke beBram bethu abayidonsisi nithi ngene nje ndibana nalogogo Bram sidibena ngephi nalogogo eJokuls beBram bethu yazi ngesikhathini ngo12 ebusuku yes kokusile logogo loBram bethu wenza ngathi imoto icishelwe ibattery yezo Bram bethu hayi imoto ayicishe beBram ayivula ibonnet sorry can you come help me I'm kitchen. How are you? I'm fine, mommy. And can you please help me? You see my battery is dead here. Can you please check it? What's wrong with it? And then Yanni, press it. Oh my God! Thank you so much. You've helped me a lot. Thank you so much. You know what? I want to buy for you something special. I want to surprise you. You know what? Get in the car. I want to buy something. The problem now I don't have cash. But enter. Again. You must bring a Bram with Alpine Hotel. Yes, the Bram with Alpine Hotel in number plate GP. Yes, Alpine Hotel Bram with. Hey,
Hey man, ngena namasekhulisa ngimiss athi uyaphi mfethu athi no he's going with me and I was like when ngibraza ngeke nami ngize bafazana kahleni nozungisa nje indaba yena bafethu asengijoyela kabi ngibona ngibraza wena ngumali umfethu ayona ngiyakhuluma man no these people are not allowed hey this is my money I'm paying here this is my money you cannot tell me what to do I will call a manager yeah visitors are allowed isn't it yeah but these people these people this is a human being ngiyongena sikhothi na ngiyabona ukuthi ngihleli iqhubu lana ukuthi ngane wethu hayi singena samse upstairs wethu I first take a shower yabo ngene eshaweni ngishaya angilethe lithawula mfethu bram mfethu ngilethe lithawula ngimboze ngani lithawula usuyayifunda nona ukuthi ayikhona awu mase ngifice kudala awu gogo sigqoke ngisho lona mfethu bram mfethu wawusuthi nakhumula nje ukukhumula naye uyaqoyela igown mfethu yabona thami ngigeza yeah ngizothi epanini yazi bram mfethu yazi ukuthi ngishaya nje izinto eziright emangithi ngiyaphuma bram mfethu ngishayela with bram bacon and eggs and ham ngihlala with bram sofa yes even literally plate shine fucking knife as a bram to slice with bram bonza ibulo gogo lona indawo little to slice with bram with no mama it's a movie now oh mama can add for me for slice but they're not relax if you want me to add for you I'm going to add for you ebuko kezohlela phambi kwami azosanga iphinda bugogo ongifunza so bram nami ngamfunza bram yes Akaze sengifunza kwesibili with Bram mfethu yabona into nayijikise la emlomeni wena ngibambe ngesinqando hawu ngithi awayisusayo gogo abantu awayisusa ugogo wayisusa hayi kwangaphansi kwangaphezulu usofa ungaphansi kwaphezulu wathi gogo oh my god I've never seen such a thing in my life there's such a big thing like this That's why I love black people. Yes, mommy. No one is like me. Oh my God, you're so perfect. Manje amarofona uyawazi nini? Awawazi. Uyathi into zolo nayo. Uthi I've never seen something like this. Uyababaza nje uthi oh my God, I've never seen something like this. Oh my God, I love you so much. You're always gonna bring. You're always gonna be here. All right? No problem. Benginika imali emva lokho ngithi yabona nanginethu clip yabo ngithi clip angihambise South Beach angibuza ukuthi ngisafuna ukuphindela yena lo ngithi hawu ngifuna ukuphindela bona yayihlaba imvula bro monza sengithola ithuba bro lokuyolala mfethu ndaye emashitini afudumele mfethu uqala nini ukufuna ukwenzela isimanga manje kuthiwa yini i-threesome uzongibuza ukuthi you don't have a friend yeah, I have a friend. Where can you get him? I know we're gonna get him. Can you call him? He's not here for now. Please, please, can you look for him? Wathi etshela kanje gogo umlungu gogo yes no to me yazo gogo yazo no gogo ngidala no gogo nakho ngikhohlakele kabi funa uzomela kuzwa abantu uthini funa ngenza into enje mina ngizodlala ngami no gogo wena ngikona ngisifayela amabhadi no gogo wena yeah funa amabhadi olugogo wami wena ugogo wami wena it's now when I was just you see now you see what it's doing embarrassing me I told you cause why you want someone else because me I'm here me I'm not enough but no this is I want something special something perfect mina wena gogo wena ngeke yabona manje phela yabona phela mangimonse yabheda ngabe ngikhulume ngesizulu yabona ngathi uyadawa ke manje wena gogo wena yenza into engayibona nje ishap ngawo yena gogo beBram wethu indlela yathanda amaphara Bram wethu wathi siqedile ngamlelo sonto lelo ngathi ngiyabona usihamba namanye amaphara yenza Bram wethu ugogo nje nje vele beBram oyithandela nje beBram wethu oda kaba mnyama ngithi yabona lo Bram wethu ayikho imali anganayo lakho mfethu kuthi akathwele kodwa awumlungu
bathwala nabo ayikho lonto ngiyakutshela ayikho lonto soze ufunde kancane-ke makunjalo ayikho lonto ngiyakutshela awuthi mhlawumbe ungasho uqinisa yazi Ngiyakutshela. ngoba kunebhune ethi ubetro yabo lonto bethu ledubula igebengu ngizabona lethi hijack-ayo liney'phandla ey'suka la fike la fike la udla umuthi amhlabela ingalo akadubuleki fuqa igebengu wanoyifuqa wanoyigebengu eyivanqasa heza professor wethu Bram kuningi professor wethu Bram okwenzeka kulo mhlaba Bram wethu kuningi Bram kuningi sazokutshela kona Bram wethu yeza wethu ukuthi izinto izinto angithanda ukuyikhuluma ele ngoba ngifuna izinto ezisisheshe siqedisa ele uma siqedisa ele wena boring ngifuna ukuthi nje Bram wethu ezinye izinto Bram wethu usibekele kusasa uyithasha thas imiva mina umkhuba okubhekana nayo ngizokutshela Bram wethu ngizokutshela ukuthi nami ngisathanda ukukhuluma manje ngalabantu labo ngoba abantu bezene bengijwayele kabi emgaqweni manje wenza kahle wamkhumbuza leyo ndaba ngixabaniselani futhi nomfowethu anganothi umfowethu noma udadewethu ungambizi ngegama udadewethu sicela usixolise kuyena Nkosi yami yabo ukuthi phela bethu sasicasula ukuthi nje lo rubbish awenzayo bethu asuthandana uyashasela nanti yahlasela manje ne-oledi liyakhala manje oledi ukuthi anafonele i-oledi antshele oledi ukuthi tshele ingane yakho ukuthi liyekele nonsense ngilo manje into engifuna ukuyibuza mina ukuthi amanga yini lawo engiwashoyo amanga yini hayi mina ngathi mfowethu akeze ezoshuhla ngothi lakhe ezobeka isayidi ngikhona nami hayi ngeke phela ngifuni phela yakithi le ngane le ngifuna ukuyifaka weni ngeke ngimfake ehlathini amkhize ogcwabe singogcwabe sonke usisi wakho konje ngani phela kubuye kuzwela kodwa manje phela ngiyazwela ngoba akusendela ngamaloya futhi nje nganendaba nawe sinathi kumele sihambe nendaba naye manje ikhona lapho kunye isigamese esakwehlela sabo labo bantu ziningi weprofessor mina ngize ngisola ukuthi wena mhlawumbe unjalo nawe hayi angikho njalo yazi indaba phela mina yazini phela mina ngiyichama mina Bram mfethu yazi ngathi ngibuka ifoni yomunye umfethu yazi Bram ngibuka ivideo yami lena yabo ngangishayile ubhala ukuthi nqoba ikhumalo imbaxambili abantu indlela abangijwayela kabi ngayo abantu ngibuka imbaxambili yikho sengiwavalile yabona amavideo ngafaka TikTok abesezukwazi ukwa-download abantu ngoba bawathatha bawashintsha benze ezinye izinto bayashintsha Bram bebhala ezinye izinto Bram bethi nqoba indoda yaself hayi bomfethu Bram ayimi washo lokho imini wabhala lokho hayi bomfethu Bram mfethu bethi abanye bethi sisi umnqobi ngiyabona hayi bomfethu abanye bangibiza ngomadunusi hayi ngiyashisa abantu bangijwayela abantu beBram mfethu mfethu kuningi Bram mfethu kuningi amasomisi ngizachaza the story for another day ayoyifikela usomisi unenduku futhi usomisi weba nenduku abangani bakhe phela kweBram mfethu nengenabhekana neziqu zamehlo awu ngiyakutshela wena ungabusaya kakhulu nosamukeli wasemlazi i-business woman man mfethu yabo mina mfethu ngingakabe iphara bengiyibhunga elihle kabi lo mfana ngifuna ukubuyisela kulelo bhungu lelo so manje beBram mfethu labantu laba beBram mfethu bayabathanda abafana bahle ngithi abantu beBram mfethu bahle uku-understanda kodwa ukuthi beBram ma umjida beBram mfethu ngekuforce imizwa yakho Bram mfethu ukuthi wenze into beBram mfethu ongayona ngithi yabo lonto mina Bram ngeke ngivele ngivukele nje Bram mfethu ngibona nje imsendebula phambi kwami nje ngigaxa namasende phambi kwami mfethu ngithi ngizovukela emifethu Bram mfethu ngazi ukuthi ngene uchatho mina lapha Bram mfethu umuntu azazintombazana be-sexy nje ngempela nje Bram mfethu ethi siblue hayi bovele kuvela umsendebula ngibona uvela uchape ngithi lo muntu uthi ngizona njani-ke mina-ke mfethu hayi bo avule ngisho mfethu Bram mfethu lamavidiyo lawa mfethu abantu abalona mfethu Bram abo kodwa futhi ngisho lo muntu angidakela lo muntu lo mfethu Bram then ngisukume ngihamba into ejabulisayo manje mfethu Bram ngihleze ngachazela ukuthi umuntu uyalindwa ngithi yabona Bram mfethu ajwayele umuntu mfethu Bram mfethu udena ajwayele lento ngowena wakhula naye wazalwa naye umncane yabona mina ngeke ngithi ngimdala nje masingitshezi ngobutene hambe ngenza izinto ezimsangano nje bangazongidakela yabona uyakhala uMasiya uthi yamthatha enye insizwa
esevumile phela ukuthi hayi ithi yona ezoya kuyi-service uthi mayifika lapho isithi hayi yona efunisa wema yabona mina fika kuliweke lapho yeke nami ngihlezi ngisho leyo wethu bravo wethu nami yabo ngitshela professor abo professor wethu yabona indlela basengayo yabo izolo shuthi ngihambe yabo ngiphethe ikesi ngenzebo lezinko yabo ngihambe ngicoshe no plastic ngenzela kuyobasa emaskandi sekuntambama kunobaba ogqoka uniform ya Transnet yes hambe yangilandela kancane ngemuva yazo wethu okay ngimi adlule yazo bravo wethu aphindame futhi lokho kungibuka nje jeb yabo nami ngenza ngimnakile qhubeke futhi ngihambe futhi ngilandele futhi ngenze njani hambe ngemalapana Mr Price yes abantu ahlule ukuyibamba baba abantu angibize hey yes ngithi mina wemalume umuntu mina ngasuka la ngize lapho awuze ngane la ngoba lona ufuna mina asonde athi awula ngaka ngithi ngawulaka lo ngoba ngitshela ukuthi effect athi right mfana wami ngithi mina ngiright yabona labantu bebaqala ngokuthi ufika nemgaqweni umfana omuhle kanje ayikho insizwa noma indoda engasho njalo ukuthi kwenye insizwa ukuthi umfana omuhle kanjena yena with Bramfethu i-red flag le mina ngicaca nje ngiza ngizanga malume athi buku nje sa right kanjani mfethu ikephi ekhaya ekhaya sedududu yabona ngimshanye with Bram ngezinye izinto engithi yabona umtshala nje mfethu athi mfethu indlela right ngayo mfethu impilo ekufanele mfethu awufuni sami sekwami siye kwakho sewenzani khona ufike ugeze phela mfethu ngithi yabona mfethu ube clean mfethu ushintshe ngani malume ingozi ushintshe ngiyanazi tsazo sobhekene into encane la kaphela ka Mr Price ithi yebo wemalume wathi ungikhuthalela kangaka nomalume ngo 2 minutes ithini malume wami mfethu uthi ukuthi ngibuye ngakuthanda nje mfana nami wangithanda malume unazi ingane nginazi ingane ngenze bona manje impela yabo ngibuye ngakuthanda nje mfethu yabona mayike indawo eseduze lana mfethu mhlawumbe ongagezela kuyona ngenze bona onto ngithi nikhona asambeni sekuyona yes sasamba sengibambile ingavula yebo mfethu mangifika lapha Albert Park yabona into mfethu Bramfethu phansi kwe-bridge eMaskandi yabona into mfethu ngithi imali ngazani enkinga la amanzi ayathengwa ngithi yabona into mfethu so ngicela mfethu ukuthi ngiphe imali yokuthenga amanzi lana Bramfethu masiyahamba ukusale sengithenga nekunga yami la ngizabona Bramfethu athini athi manje ngizokhula kanjani uzobuya imalume ngizobuya okay asambe nawe imdimi sivume nangempela ukuhamba nami sambeni ayisamba sifike lapha eMaskandi hlale phansi ngeshento wami yes ngimtshela meshento wami ngithi mfethu insantsa leli yazo Bramfethu kodwa engezwa yena yabo ngithi buka ke mfethu ngithi yabona Bramfethu ngicela siyithenga lempahla le ngithi yabona into mfethu imalini i200 akibe ibhola ngakanani le mali athenga yazo Bramfethu ngibheme ngifihle enye bheme ngithi awumane mfethu yazi ngicela with Bramfethu angizwanga lento le i-week yazi mfethu ngithengela mfethu yokugcina athi nawe uyahlupha mfethu ngithi mina malume yabo ngoba lamaphara mangaka seyibonile le mali le yabo miyakubona ngeke usagoduka nayo wende kumele uyenze letha la le mali kubekele mina yona and then mase siyahamba steam nangempela singiniki yaza Bram mangibaleni manje mhlawumbe biko 600 kodwa biyo 10 rand 20 rand yabo lonto hayi Bram mfethu ushithi manje sengibhema phela isikhathi eside asambeni phela semaskandi la ngina wonke amandla angeke ngitshele phela ukuthi asambeni ngithi mina mfethu awuthi asahambe phela mfethu ngithi nayi wena sisaba kanje ngithi ngixolisa ukuthi ngithi mina malume awusho uthi siyaphi uthi awuphela siyaphi ebafethu ayingizwele nomalume uthini ndoda ebeqala ndoda indlela sikhotheni wami ndoda ngiyatshela sikhotheni wami yabona le zitshalo lezi Bramfethu engathi Bram yabona ubutshalo lobu mfethu Bramfethu omngathi mfethu lebutshalo ob green celebrate but mfethu igqoka amabhuzi wahamba bamkhupha yeza mfethu bamkhupha ngokuthi ngilomuntu enguyena mfethu Bramfethu sengisabona lonto
bathi bembamba Bram bethi ngabe ngigijima nami ngiyakubona ukuthi bafethu ngicela nami enze ukuthi lo muntu lo sebese sengisho ubhaka wakhe ngicela ngomsebenzi mfethu amabhariya wazi ngamaphana ayashesha amabhariya semgumule ngisho amabhuzu ke amabhuzu ngisengiyawalwela amabhariya wadlali ke nezingane ke Bram mfethu amabhuzu mina mawathatha yaza Bram mfethu ngamtshela athi malume anyeke ukuthatha amaphara kancane ngoba mase kuthiwa mfethu bengumuntu oclean ohlala eflatini buye kube nesibindi sokuthi uzongitshela lonto ethi ngitshela yona kodwa ngoba mina ngiyiphara ngingakwazi ukuthi uze kumina malume into enyenza amanyaka doti yabo lonto umuntu osuke ngenwe yini owenza lonto ngiyababona laba vela abayivezile nje abaphumile obala Professor mfethu lento mina mfethu angazi noma ngithi demon because mfethu omunye bafu usuke eshadile yabo ngomunye usuke eshadile enomndeni yabo enengane yabo mfethu enomfazi wakhipha imali amalobola khipha imali yomshado ujike uzodlala nabanye abafana yini like that's why amadlozi ebasebenza kanjena ngeke amadlozi ayasebenzana Bram lanto bethi idemon mfethu idemon mfethu ngoba phela uma uthi ufuna izingqina akathi izingqina zamfazi wakhe ngiyabona uzombuza umfazi uyifunde iplento hayi uzomtshela phela njengoba uthi uyetshela mina ngithi mtshele ngomchazela ukuthi ichazela mina yabona into Bram ngiyabona indlela esengigoqa ngayo naye uzomgoqa kanjalo ngiyabona umfazi wakhe phela wamshada akumkhiphela ngisho amalobola so into ayifuna nje ithola okade uboshelweni ngaboshela Bram mfethu theft mfethu yabo ngathi uTifuna lapha South Beach ngicabanga ukuthi bhatheli njani yabo lo uyixoxa ukuthi wawo umuntu lona nayo osebenza ngobulilo obufana nobakhe na umuntu owase Newcastle wayeze ngeconference lezi zinto lezi ama-ANC hayi kodwa vele kukhona kulana amanye ama-episode uma ekhona umuntu mhlawumbe ufuna ukwazi lokho mele ethi Mnqobi Khumalo ethi Mp TV1 Mnqobi Khumalo mawusesha kanjalo ku-YouTube azovela onke ama-episode wakhe kunolokhu sisho inamba ukuthi awu 201 asebebaningi abantu esengibasebenzile uthi nje Mp TV1 Mnqobi Khumalo azovela onke ama-video wakhe ngicela ningasabi ukungibuza imibuzo ngoba ave ngiphendulana and angina stress ngokuphendulana because manje indaba usilimo ukukhuluma sodwa ngathi siyimungulo ayikho right lonto buzani imibuzo you're going to get answers sesigoqa asikucizelele ukuthi makukhona usisi okudingayo mfethu I'm available angidonsisi nje mfethu Bram mfethu yes engafonela ngisho mina fonela professor mfethu professor uzongitshela ungashawa amahloni ngobani usuku wedwa masunenkinga uzwile ngiyise sikhona phela nami ngeke ngize ngihambe ngibikela abantu yebo lonto nawe uqinisele imisebenzi lezi mfethu ngicela senze lezi vibration sikhona thina mama nama original Shaka Zulu amazi dlala nengane lunch bar obvious manje siyavala manje isidla amaningi asakeni manje ufuna ukuthi highlight kancane thini ufuna usitshela ngosomenzi ukhe nje phezulu kwenzakalani neke nadibana nikhona ngesiquza amehlo bafethu somenzi ujwayelana ngabe ngibona kuphela ngentshela ngona lokho hayi wathi udade wethu ngifuna ama views ngabo angivele siyivale kanje nina bendlondle nophapha ekhanda lokhuluma uprofessor ngingaka Mphize ngidabukale kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye lohlelo lethu luchungechunge le-oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwe-Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya eyidakamizwa njengoba nginibuyisela umnqobi ama comments ashila athi asicela usibuyisele umnqobi mbuyise bonke abantu abafike bahlabahlosa la ngizonibuyisela bona khona bathi bafuna no Mrs Onyebuch ngizomlanda naye ngizozama ukumlanda eze kube khona azosipha khona ngifuna ukunijabulisa kule nyanga wonke umuntu enemfunayo owathi mayefika la namthanda bhalani ngaphansi i-comment uthi niyamfuna mina ngizonilandela yena sibuye sizohlala naye sixoxe naye uhlelo bafowethu ukuze likhule siyacela nicindezele subscribe button nicindezele nebell nijoyine ne-membership siyabonga ukuthi sebeze bafika 100,000 lathi about 100,000 at least u50% uma ungakwazi ukujoyina i-membership singakwazi ukuthi sihambele izikole singakwazi ukuthi
sithengele iy'ngane ama-uniform ey'swele, singakwazi nokuthi size sakhele ngisho imizi abantu, sithengele amagrosa imizi exakekile. Konke lokho Mp TV1 iyafisa ukwenza, ngifisa ngisho nokuthi ngenze nezinye izinto engakwazi ukuthi zenzeke ngenxa yamandla esingenawo bafowethu. Isidla amaningi esakeni uma usubuye wazwafika la, ngakho-ke mina njengoprofessor sengincenga. Na-ke bafethu ke sisazwe nasemaskandi niyobona impilo esiyiphilayo ukuthi inzima kanjani. Abafundi nje ikhamera lapha. Hayi phela mina bethi ngumnqobo wakho manje njengoba kutshela ukuthi #gooders imbaqambili. Everything is possible.